ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Laitkor Dorbar Pulun kalapan pau ya ka Sngewnguh yau nong mikmat ubarim jong ka Nongkrem constituency uba HS Shylla bamkwai hadwaru blay bar kumjuru yau MLA bar MDC uba menta uba Lambor Malngiang namar ka Sngewnguh borba jongki ban pen Urlong ya ka Ïingdorbar ya ka balapli pa menha ka khat prataring unok pra arajar arpo. Ya gani ke Ïingdorbar lasdang pentrei haus nem arjar khatn riu dauba HS Shylla bamkwa hedoro blay hakapor ba udang longkumu MDC jong Nongkrem constituency ya kabalamang pisa daga Khasi Hills Autonomous District Council hakador khatsan lak tengka lengbaga special assistance scheme arjar khatsan arjar khatn riu namar ke jing bamla ban pendep ya kam la shimti pat ban pendep ya kane ke jing tei dau MLA uba menta uba Lambor Malngiang uba lamang pisa sa shipho lak tengka naga benta ban tei pendep ya kam naga scheme under excluded areas arajar khat pra arajar khat kendai haga jing pli ya kane ke Ïingdorbar la sakhi langru dau BDO jong menlem CNRD block uba PT pasa u acting CM jong ka himam lem upa em ainam manik CM ki khon jong upa HS Shylla ka kong sweet C CM yong bar ka kong grace CM yong kirang ba dong na ki kentoj baper jong ka snong Laitkor ki dekhot jong ka executive committee Laitkor Dorbar Pelun bat kiwe ai bakane ka yeng ka bangilayo mata kasngi bangin ya ri ben ya sumar bangin ya pek bat ngidon ya ka hok hanga happy baro iwe ba iwe ngimde ben pencaklia ngimde ben pencabo ngide ben sim bakadai ka mar ka mata ka chungi kane ka long ka kerpat na kaleng chung aku mu chaman jo ka Laitkor do bablun ai ba kane ka yeng ka bangiyo kumne ngin sayo biang pat hakawe ka por ben yo bengen ple pat ya ka banta ka ba hacrong to blain don rekal lang pat ni ba kane ka jing yang jo kane ka yeng ka de ka jing etrelang ba kane ka pen I ba kanu ka kam ka balle ya melawan le ubri marwai unum lawan pendek mereka long bas mutanat kumbai la ong I pa yementan ba iba Lambor iklam kentat dan pendek ya ke ba ipa ila sedang ba hakatu kasni ba iba arun iwan shiyeng ia thu kumno ba pendek ya kane ke yeng kumno ka sedang bar kumno ka dak ti ka don ka kajing kerpat kana ya iba lam ba hoi iba ila sedang kanong rim kala yeng katari kajing sedang jong ila penyang ni kanong rim ndai kajing ndai kam syukur no kuntang namar hadin tu ikhlem la shu ndai iwan no iba lam pat ban pen internet pat ya ke ba iba ila sedang ila ai pi kanong rim ndai iwan no iba lam ban pen internet ya ke yeng makan long kuntang bat kata ka de ke jing rengkat ba ka jing trelang jong kosno te ka jing kerpa jong ai ba lam ka ne ka por ka long ba kumba ka ne ka yeng ka long ka nuksa kibuan si kiwe pat kinong rem le si ki ba ipa ila wan lam shakani ndai ta halai kon ne ha constituency hi baro koi lara kam de ka nong rem jong ka yeng ndai ka de ka nong rem jong ki bubun ki issue ki ba ila kan sngow la ne ka ba ila wan ra tengah kerpat ya ibalang kuminong mikmat jong kane ka constituency ba ya ka ai ka ba kanong rem ka ba ipa ila penyeng to ai ba mai in long utapa de ban penitenan ban penwandur ya ka ba ila sedang bang akan mau hapor bang ayat namba jong kane ka surak banlet segiwe gisnong githau nganang ay yak nagaying bakipaya kinayeng house lam arhaja khanre ladang ang bakla so tunat banong hakani kapor bangakaling ong ba kinaya kipaya mano ba penyeng dayatu yang bala ais da ibadang Shylla agad kapor
bat shim lal yo shu igalat ban pendiam kabagiwan sana kiong ngenle kumno namar ba umyo shu ban petiang lan ban pendiam pakalong kumya siginti ngakren ya ki parlok ki bewan nagator pasna ya kabasa ngan pendiam kata ketika kamram junga namar ba habaki nongsong sno ki padba junga konsensi kila jit yang ketika kamram junga ban penggatur ya bet kapang kadunod junga ketika por ladang akan mau ya kawai keskim ka pangay mga hagapor ka pangalong Emily kata kaya hapo pamlakray kaskul nga ladyak banay kipaya ladyak banpanyeng kasangsyan layo ladyak banpantray ya kakam kabasa daytang ban suplastar handray nga siya riyam no hag-election na mag-election kadi kasurjong padba kapapula galong ba tang nakaskim ka mga ay mga Laitkor pulun barakoy kalakpoy siyalo kasipror sanpusan lak tang Laitkor tam na suto asyong akin ng ay gingin pangalaay tapit kang niya kapoy kasipror sanpusan lak so danat sibon ba kaying samla hang nero nga tradition ngin sayo ban pleno ketika kam ding ya mo ka office yung kaseng lang kumi Laitkor ladap panyo nga tradition aju ay badit nga sibwa badit hoy pay hagan ka por Youth Cultural Center Laitkor ngi nang silabyo ya ka buka da sipolak men sisngi saya gi perlu kila yatim ya kata bang sepelat agak aku itu but extend hajong ya ka Youth Cultural Hall extension namenta kamala kabahan ya hajong ka counseling center kablong samsalak ya bang inyo bat ya kiyo kidukan ban kami ka fund nam daga drabas nang bat ka bang hamsot natya kalau bang ajuang barabor bang ade uparlok jogi knarit bat hadu manda ga isa ngani thui pe ngachai ngandabu ya gane ga chingla ya kama jung pe baro hintip kano ka school hapo Laitkor ka bajatam ngatrai kinong de ga te bisik kabla isne kabam langshu bat ngan shu tu ipe malamang naka education department kiong yang ajiat kawe hapo ka konsusi jong pe penjiat ya kana hagamiting nga perkhat o ngan jiat ya kabakum no kakmat jong ka phai sya kanong daneng basic school Baladap bat pagkre ya plan estimate kablong South Holak warit ya katay school ngakuha pagkatay school ro katay school nagbanta jong kilong ying kiba 1 na kilong ying kiba khamduna hato kalong sa magsusasa katay school kunti kamsya yang ada kapang pe Teka construction, ya ketika school kalong life sanlak pat kandai ka materials. Kiben kisuki nam taban buat mai hapo ketika kamera. So tunat ay ngu balay bo ay kajing start. Namar habang ami na ying nam juklat banduay nong ay jing start yang namar kakit yang kam kabaki hadu kata-kata. Kakam kabangan haban ped ya kastit bro kowe.
Kam kabangayo kajingkit kalingkor kabakhi manhapan pet yaki san po south legi department hapo kajala kam day kabasuk kamram ngahapan kit sanam daga constituency kam day kabakay